মানে ফ্ৰী চাউল খুৱাই খুৱাই চবকে চব্জি বনাই দিছে। We should revolt. আমি নিজে খেতি কৰিম, নিজে খাম। No free. সেইটো যি চৰকাৰে নহওক, I don't care. ফ্ৰী বস্তু নালাগে। Free, nothing is free. সবে তো Apple ফোন ইউজ কৰে, right? মই দেখি আছো ধেৰ Apple ফোন। Appleৰ মালিকৰ সেইটো ডায়লগে আছিলে যে nothing is free. তাক মই এটা ডায়লগ লগাই দিছিলো, not even your death. আজিকালি মানুহ মৰিলে বেছি খৰচ হয়। So nothing is free. Right. You should understand me. Like, I speak a different language. And মোক বহুত বেছিভাগ পলিটিচিয়ান বুজি নাপায় because they doesn't understand me. It's like, yeah. Because I talk very leftist but nothing is free.